Chile kon jega chiga jada ner mala chanda ma wiya kan ideal tin ba jawda ba jale kan wi mon kele wan ya dun kan yimo ne meri yang do palan barar ka chenga janda da wuda badda ka payam baro pen ronda da wuda janda da wuda die ko wajen be non lar ka tong nenti na wi mon kele kenya makana wara ila kon jiwa ne ideal kon la yana gorgwa me wabi ne me be ya kan kon ko mis yana goro balar ne kon gwa me miti ko kuite ka dan ka gwa dia la kon da kon tin ka South Sudan manish yana na chenga ne kon ka ko me refugee ka men walla ka chenga janda da wuda badda kinai kon chal ka refugees tin ta dar mi chal kay kala paye ci ganyen ke kuma la kuma Kenya chane da raw chaka na tin ka chane di chokon wan chaka moy ka bore di kan tam rai to dane mun wona mon point den ke da mo ka ko continue ko ne de kon ta ka kuma kan chaka jo ne de kon ko la chole ji Kenya wo yen chai ba moy ko kon mina ken ko la wona go ken pan ken de kor ko na mo de jo go ken go de ngaya go go ngum moy ko je na ba kon yen ba pa cha ja kap te jo war ya mun wona ma chane tin kon chal kay refugees tilasa Sudan shaka na ne da kona kwala cholo kuma Kenya na me gora lianka ne da kona tare wai ti chal karone no kuma wai ka South Sudan in go jan bina ta ka ti kana tin kona na ka ka refugee ka men go jan ngum de na na ka kui ko kan panken lar karodien ko jan me ta kan gwa na cika ta karodien kan ta ka kel kana da kona kwala cholo ji UN mun go chunga ka go kan de kuma Kenya me na na cha kula kam ka wai ka gan ka jan de sai kan go ngum pen konda mu kan UN kana bena kana ka moy kai meeting kana lar ka gwan go jan point de ngum de konda japen ne dialo kona chal kai fiji cha yona ken wo ka complain ka cha cho do ina ka mai ne me gore lengo kon dial kon ide nan amana ne dialo kona chal kai ji we ka ta kana aska ka ko me fiji ka en go meta ka ko me fiji ka mata ma jen situation to get was kana dial kon tere ide gore ja go be kon dial bu jan lo tin ka jen point na bana janga go wo ti nan ta kana kon ka ko me fiji ka mata ma jen we ni je ka ku ka tin dial kon la kana kon chal kai Kenya rai me rai kel mo gore jo jen bete ka leng mo go ka kon dial kon ite nan amana ne kon ko le cho le ji we ka South Sudan en wonta me menana ta gwaba ma cha kan ci dum ba ka jen ci jen menana ko la goro wode le ne na chat kemen ci nga go ci ne ko ni chal ka latin kon to gwaba ma maneti shas sorry cha interrupt ko call cha ga ta kon chal ka ga del go ra ci ga ta kon kula ko le chol ga kontin la ga Jinoba Sudan amana ga wini tin go la kon kula refugees cha ga pen go kan de ka nyor ka exam ne ko kui ka menana la rodo ko jen cha la ta ka namba de baka ka namba da ci baka cha kamela la ri yen siang jena na ci ko ri no ngata me an jo ga da na ci wajo ke le kan ga da kon chal ka ga refugees cha ga tin kon ko la chol ga kon kan go de la gari amana ga da kon nyor ka pompor ko kui ko kan pan kan tel ka na bara wache to ante me mana dab kan tin ya la kon chal mantin da bre idel wal mi ci gore idel wal chat services dena la kam ka chet ka tin ya la kon la ka wal la kam ka man rim la to am kan ko ne ci pi fanjen ci ka da re we ka kuma ta ile kan ko la refugees mun no wajena na ci ya tunen tam kan ko ne chal ka ne tin kon ko la chol je ka la paye ci riuden dia lo ngana kan ci ka bara ka complain ko kan ci ka kon na insha Allah wote dien a jeni ci rewa mo ci non kan ne kon gore je wa bana te ka link tin ka de ne dia telephone ken kan de ne kon de ka ci ka kuma refugee kam en go kan panken de yente de ne yana ngai we di ci ne da raw ci ka do pin kanatin kona cha lat en gojen point de chato mi sheka wona no mo chato ka mo kuma Kenya kana ne de kona kwala chole refugees nyin South Sudan amana nyin wi to golo ko ken ajaba ina no golo balar kona maka kuido ran ka kuma refugee kam ka me shalen pan ka kuide ne te kona lat ka wachi ben wi me chal ka Russia to pojen te ka me chana ngai ne ka 2024 wote ka de me chana ka South Sudan me chana ka training ngai kuma selfa ken ma yadit amana ne ne din kona kwala chole ji kuma ai wono gwada na kan korko ne to ne te to cha jala ne de kona chal ka je jas ne gina bad mo ka mo gore je go dum no woka ne ko ne ci roy ka ne ko ne la tie ko ne long ta lara ka ne go wote ka ne to de ci ben ka ne ci ka ne to dai ne ti korkel wi janang doctor ko ne chana nen ka platform no kon diar ci ko diar la ko ne ta reporting ka ne to ka ga Jinoba Sudan te ko de ci alingen woken fanken chaga nanga training ka woken panken be ken doy mai ko ne ci ka kan drone te ko ne cha kule no ba jawa ngaya ken ko ken we ga ja ken won kur South Sudan mo continue chicken bo no ne ken ka me ko na ko ka jura ken ne te to cha linga wojen cha ne te to cha ka lo jawa dien mo no won number na ne cha gor e kor wi janang doctor kan ci jen mo no wojen cha ja la wo ka ga ten ko ne cha ka ga South Sudan ci de Russia bat kan ne te ko ne cha o nge ku mi ko ku ko ken panken de mai de ka doye ken ko wojen biya kula te ka ngai mo go akatin de al ko la re wi dan ka South Sudan ne de na wi mon ke le wojen biya ngai go kan ne te ko te ci won go mo ben na bi ben ka ke la wojen point de cha ja la wojen kan mai ken to mo wa ko wan jen cha bu wan ken ba wan ken wor ko na kwala na mo no wojen kenan ka to ro cha la go ken gor ka ja ba na ba ga bo ken ba ne tin ko ne chal ka ja go ba ka yingon
ni ladi nan cha wala da ken gwandi ala tene contactin raya ma jen to da ka jen nan cha la da ne kon wo jen point ba nyo ko lo ga ye ku mai te ko ne shi alen shi ne te de ye cha la wur mi shal ka gar ma se bene ka me cha la yo go jen te bere we ka South Sudan e we de ko jen ko de ni South Sudan kana Uganda mun no go jen point wo che bere we ka South Sudan bene ci benga jogore ja ba go ba de ba jare ko do nan cha la da je ja ne geng ne la go gore ja South Sudan ba de da ba jare before the 28 den cha la ana ida kono kwale chole ji gar ko ka plan na chine to ka ka ne ti dum do wotin di ala kono te tinti lat ke ken cha jala ra go wo jen che dol ke wur mi shal ka sel ba ken ma ya dir kan ne bol mel ala wo jen che la na go ba de ba jare ko ya da na cha la da wurin di den go jen bi de sha bi che de South Sudan bete sin che bata ko sura cha bla do ni je pinchit ka mangai kon di ala go la bo ni de Uganda ni wen mun no go na ma cha reaction ma tor che wono dum no go kan e da ro cha pi sa nyo ka tai ko che lunjau men balar ya go kan e te ko ne go kon ke go ken te ka problem go ni di ala kon te ka tin che kon ko jen che lunjau ntama to to da na wur mi chal ka gan ma se ben jare do ko gore je go no jen de da ne tin kono kwale chole ji dor ka dorien che de ina na kula de jare bre we ka South Sudan bat kan ne pentin a plan na mo ka tin di ala kon cha lat ka table and go be ataka links in any na we mon ke liwon wo jen plan be ko korwe ci kor de ni min ko la ci kor de ni South Sudan kana kor de ni Uganda ko jen kor de ni South Sudan kana kor de ni Uganda ko South Sudan kana Uganda ci ke me sha lar yo jen point de we kel kor e kel me sha alka masabeni cha gadien kana sel po kel ma di cha yu jaka kor de ni min ka go mun go kor de ni che ben ko kor re da min ko la kor guru kor min tere we ni bol melen go jen plan lar ka kana me ci ke gona tin yal ko na lar ka ku ka me da ne cha lar ka ku do la dien ka di tele mbala tin tama ko jen ngode still tele machine jo tin la ken ngwane ko goina no goy kan je woka be ka ko jen cha ka yan mai no go jen chat ke me chala yo je jwale ka warom nyal ka bi chone jal ka cho ken ko ramate ka cho kana ramate ka jol chiga de mai para je jwale warom nyal ka jen bi jwal bine de ko ne chal ka je chone bi ka jal ka pin roye me jenana de goro de lar kon na mo en gore do ran dor me chal ka greta pan gak chet ke me cha ja ngai pan en go jen cha wok cha ka pe go ne de ko ne chal ka ga wer cha ka pe dor me chal ka i ajot jang do kono chal ke jango kana ne do kono chal ke itet mulono wotet kana jango kan panken chika gwele longre we ka South Sudan ko wo kan chika tekel ka Ugandese ko wo chika te karya ju boko na la ken chika jien chana chaka pe kan dung do wo chala charo eme cha jala ne kono no tamal tetin tela liam chito ka ne do kono kwale chole de embora long dung do wo ka korien kan wo ken te konde cha pe ene do kono kwale chole tet kana ne do kono chal ke jidar me chal ke ne ti chal ke jango tin kono chi gwele we ka South Sudan titika kana konen goro benong ya wala ka changa janara wuda badag ne diala kon la yana gorgwa me bialo ko biaga chia kana kon situation cha ku ged wasa long ray doran ka ku me refugee kam kanetin kon chal ke refugees gore je go bana guja lo ne kon go ko netin kon den lo ka dub dial kine de kon chal ke ne de kon chal ke jeng ko community i wa ken panken chine ken chike lo antame chine tin kon chal ke families ken dialon kon cha ka ne ken cha ko ngo mulunu wa ken panken chike te kerechon me cha ka ba ken mun no ne ken kore me ko lar kon ba wo kon me riya me chana cha ke je gwandi ala kon te kon tin tele bana lip kon ne kon mo kon e wo jen pan ken bana te ka kwai kama lero kon yugan kon men gora balat kon ne su jamana te me cha ton wo chine de kon chal ke kenya ni chika barar chara je porwe wo cha lar te ne be tor pamni dum ne wo che jena loda ne jena mo yene kon te tor pamni ngai ne je go me chine me che to tele kuma de no ben kuma ka kon ne kon te kana lo ne wujare ne no kon te ka kuma refugee kam ko ken be ken te je roye me roy kel katindi ala kon bum ne kana long plus wojen bana janga go kor wena gan masebeni plan men ko plan ja dubu wojen gore ja ba de ba ja rep ke de Uganda mununi wona tin kon inshallah ngi bere we ci ga bere we bat ka ne te kon cha nanga training ka ken kon cha lo jaw ka mai ken baba won ba la de na cha wala da ken wo ken ka student ci pat jen ci ga la go de cha no na cha wo train ken gen ba won ka ne kon na ka tin chal ke inori kia kana itin konen cha doro konen cha gore ido aran ka dor me chal ka panga ka tunja kana ta dori konen ko ken ngai ko ya la ba kan chiang che ka naser mulone go ken pan ken mo wayena wallingan wo chira cha ra jeri ne la rodi ka kana ido konen ba na mo ba ja wona ken roye me janana ba no rar ka jenu kin mishi ukir me ngoda ka meche ka men cha jalari ya gon wonwa do tv ba la berar ka mande kana sas de be ne nyoko je ka won tas de e be won wojen ba nyoko no lar ka tungne ne nas chet ka me cha lar ya ba won wode barar pan ka yom lat ko kui ko de bete ka fundraising model kui ga dan tete ka mishi ga ko gojen ja lar kana gwan dia la kontin tene konte ka tin molon waka ne de kono de chol gwa me te ka tunwa na kan ba de cha la da kan kana dia la kono cha la da me cha la tino do tv jara cho kap chong ajane pene go ba ka barar pan moda kama bana jal kel kala gora ne gwan dia la konte kontin to ya pore go biano do tv page be ja gor
ko wajen biya te kelenga tung nanti na wi mon kele barada ko garat piska yandi al ko mala yandi al poda ne ka dial to nana to ke yandi al ner one by one ko te kel ka ye yandi al poda ka yandi al ganga bana jakata no konti go to work benta